Awas, oi! Serahin HP-nya. Mau serahin HP apa mau nikah sama abang? Lah, capek. Kalau benar. Ayo, gue misi. Gue dikejar sawak. Astagfirullah, kayaknya ada yang ngikutin. Ini film gak ada yang rame ya. Biasanya sinetron kalau setengah satuan. Ini gak ada sinetron ya. Keseru Mana ya? Masa aku harus nonton film aja? Oh no. Takut nama Jabah. Takut. Film ini gak ada yang seru Mana ya? Film seru. Ini film yang seru nih, sinetron yang saya suka. Kamu siapa? Hei, maling! Maling! Mana ini malingnya mana? Awas, oi! Aduh, sakit. Monyet siapa tuh? Mas, kamu kenapa? Jatuh gua, Bang. Tadi ada orang berdua ngelangin gua, bangsat amat itu. Sakit gak, Bang? Lebih sakit ditinggalin dia sih. Bang, itu kejar. Itu maling, Bang. Maling. Iya. Ayo, Bang. Kenapa lu, Bang? Kayak yang capek gitu. Iya, kelihatannya kenapa? Ya, kenapa? Terus dikejar, Kejar sama siapa? jasa warga. Emang kenapa? Mau ikutan? Ikutan apa? Ngejar gua. Ada hadiahnya gak? Ya ada lah, kan gua bangsat. Wah, gobloy! Aduh. Kenceng juga itu maling, aduh. Capek. Bang, lu ngapain? Duduk. Ya, kok kayak capek gitu, emang ngejar apa lu? Ngejar maling. Bang Serat. Maling apa emang? Gak tahu. Yang duaan itu. Iya. Siapa? Bang, sorry bang, sorry bang. Aja tuh. Kirain gua gak ada orang, woi.
Bang, lu kenapa, Bang? Bang. Apa lu? Lu kenapa? Senggol sama siapa? Dua orang. Oh, itu penjahat. Itu bangsat. Yang kata lu maling itu bukan? Iya. Maling dia, Bang. Bawa ini kan, termos kan? Iya, ayo kejar, Bang, Bang. Parah amat, ayo, Bang. Udah kejar, ayo kita. Apa? Kenapa? Kejar aja lu malingnya. Lu mau cuci baju dulu nih. Lu mau bersih dulu? Iya. Oh iya, tuh. Udah gua. Yuk, ayo. Astagfirullah, kayaknya ada yang ngikutin. Astagfirullahaladzim. Kenapa Neng kaget? Iya, kamu ini mau ngapain? Mau kemana? Hah? Mau pulang ke Pulang rumah? kemana? Ke Serahin rumah. apanya? Mau serahin HP apa mau nikah sama abang? Gak mau, dua-duanya. Ih, cepet HP apa mau nikah? Nikah aja. Ya udah mau Nih, nikah. HP aja nih buat kamu. Nikah aja. Gak mau nih buat Nikah kamu aja aja lah. nih buat kamu. Tolong, ada pencuri, tolong ada pencuri. Ngapain nih? Kita ngopi dulu bang. Nanti pada itu pada nyamperin kita ke sini. Ah, gak apa-apa lah. Ayolah. Jauh lah ya? Ya. Ya udah ngopi dulu. Capek gue juga. Capek. Lu dapet dari mana kopi? Ada tadi bawa dari rumah, Boy. Bang, woi. Pada kemana bang? Pergi apa, Bang? Mau pada kemana? Sini ngopi sini. Nih. Iya sini. Dari mana lu? Pada dari mana? Dari mana? Ini lagi ngejar orang. Sampai gua aduh. Berapa orang ngejar orang? Dua orang. Iya. Kenapa emang kejar? Maling nih, kata dia maling. Gue mau gak tahu dia maling, cuman pas dia lagi lari tuh ya kan, gue bawa motor. Mau gue Udah, apa ngopi tuh? dulu lah. Mau gue tabrak. Gue ngejar katanya ada hadiahnya. Oh iya. Seru ya? Nggak ada hadiahnya. Pengen juga gue ikut. Gue minta Bentar. Manis. Iya emang manis bang. Ini bertiga aja bang. 3. Enak ya? Ya enak ya, gratis lah. Bagian dulu lah, lagi apa di sini? Ya, biasa ngopi gue mah bang. Thank you nih. Tadi nih, oh ini gue punya kopi. Gue sini dulu lah, berhenti dulu. Ngopi dulu. Iya. Mau lanjut sekarang apa gimana? Nungguin teman masih ada? Nggak ada. Lagi nungguin teman sih gua. Oh Kayak iya. nunggu ini siapa? Si Yang gendut-gendut gitu lah. Siapa? Oi. Itu. Sini. Pada ngopi noh. Enggak, ngopi dulu lah, capek. Sama benar. Iya gue. Misi. Gue juga intel. Tadi kan gue di jalan, gue juga dikejar sama warga. Gue lanjut duluan ya. Gak apa-apa kan? Kemana? Ngapain emang? Ngopi dulu aja Iya lah. gue tadi ini ngambil apa ya? Barang punya orang, terus gue dikejar sama orang. Tuh. Gue lari duluan ya. Hati-hati. Ngopi dulu aja ngopi. Dulu. Enggak. Bentar. Ini kayak ada yang aneh. Dia kan Lu aja, lihat tadi mukanya kan. itu yang barusan tolong. Capek. Mana beda? Udah nih biar singkat. Mendingan lu kesana bagi 2 tim. Lu sono berdua. Gua kesini.
Kenapa? Capek lah. Sama gue juga capek. Kayaknya udah aman lah. Udah kilo. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop and go. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Fucking fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving him, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. I'm about to shut the motherfucking door. All you whore ass niggas with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Preman tersebut berhasil meloloskan diri. Ada jamret. Jamret? Iya. Ih, cuma pulang tuh ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di lapangan Malingping Banjarwangi. Kita sedang syuting. Dan kita ada teman-teman bocil-bocil fans kita. Lumbung Multimedia. Mantap. Sekali deh. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Dadah. Dadah. Ya apa ya? Lagu ingatan. Bali tutup. Kas sama abang apa-apa itu balikin sini. Aduh, naon sih anjing ngomong anjing kesana deui. NANI?お前はもう死んでいる。Anjing ambulat aku. Anjing semplak. iPhone gua aduh. Aduh. iPhone gua ketendang. Alah, hancur gitu cuy. Hancur, Bang. Astagfirullah.
Cek anjing sekali dah. Aja gak usah ngomong.